yego bamwakerewe kuza mu nama. Hari habari akazi kenshi ubumanza gushaka ubwatsi bw'amatungo. Namanje Yego Est-ce que les bébés lèvent? Se bakora taragerara. Dutegereje abantu. Arega murakererwa mu gakabya. Akareka. Oya mwakerewe nuko mutabyemera. Mukomere. Yego. Komera kazorota we. Yego ariko mwakerewe. God have mercy upon us. Inka amazi. Cyo ngaho zibicara twakumvishe rero. Ariko ufite umunwa. Byose twatumiye rero. Nabashuhuje mwese. Twakikirije boss. Bwana Chairman turakwakiriye. Weho na God have mercy upon us. Icyazi ni ukwidumbutse. Ndayawe. Kararubashye. Sha nge ndi kubona iyi nama yajemo imisega pe. God have mercy wande chayima. Musega ninde? Acyo namuvuge ngo nabayobozi da. Bazutuka abaturage. Ubwo nikira. Ubwo ese muhara? Nabyo mvuze. Ubwo nana ninde bivuze? Problems always. Ubivuze mubagweho. Kandi narabivuze iminwa yayo. Si we bimwisera. Genda gatsindwe n'Imana. Sha ubiyi ni inama nabatumiyemo cyangwa muziti byanyu mwaje. Ariko cyayime ibi byose ni wowe bitangiye. Umuntu baramutuka ngo ni muhane bagira icyo akorara. One piece. Okay, mureke birangize. Problems always. Ubwo bitangije nabirangiza. Mwamudukura mu rugo muzi ko nta mirimo twasize. Sha ubuzuri ayihamira sha. Niko sha. Ubuzi ko nahita bamagara ku karere size bakakumanura imyaka 200. Rero cya Chairman ubu ngubu kizi kanyanga tuba twaregiye n'abapolisi barananiwe. Ingegera gusa. Uzi umuntu nishe. Gihamagare ku karere wa wundi nateye icumu. Wanditse ejo wundi ko nari neguye imizigo amabuna 3. Nzikanyanga mwebwe. Uzikanyanga wegwe. Ibijumba wariye. Ibishyimbo wariye. Ubu tugiye ku mungura. Akabi naho kajya.